Sljedeća stanica. Next station. Novi Beograd. Pa ja mislim se predavanja na radne časti nima veze na radne časti. Poštovani putnici, Srbija Voz želi vam prijetno putovanje. Dear passengers, Serbia Voz wishes you a pleasant journey. Možda nama predavanje na radne časti. Staviti unutra slikati se, da izgleda sve veći.